Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nagsarita da Oliver kan Elisa. Nagsin ni Dirda Adwag gaputain singir ni Oliver, nga apay anak ki asawa. Idinto ta nagkarida itoy nga isuntulat tati ayatan na. Insidir mo ni Elisa nga adala nga ruden kaayan-ayat na. Ngem tinutupan na pailag ni Jinky. Winaswas ni Elisa ti ayan-ayat na. Ket awan na aramidan ni Oliver. Kabayatan na, agung unget man ni Jinky amang pukpukaw kin ni Sita. Ngem saan nga imkan kanu ni Sita. Gapo iti dayta, ad-addan na nagunget ni Jinky. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Adto yan tigatas mo, Ma'am Jinky. Sige, ino ma'am, kabayatan anapudot pa eh. Oops! Di mo pa'y piduton tagatas. Anya? Urayom ang makapanawak, sakbay nga ino ma'am. Narigatan. Amang ano'y sabwag mo kanyak day tagatas. Sige, innakon. Ay! Ay! Ha! Insabwag mo itibukot ko tinapudot agatas, Ma'am Jinky! Kunong na sino ka na una yan? Babaw rin ka lang. Maawata. Di na kalkalabanan. Tadi na kabaulan. Sita! Binadagam ti sakat! Ma'am Jinky! Saan ka kalkalabanan? Ngamday to'y ti may bagak. No nasaya at kakanyak akatulong. Nasaya at akmatkan ka. No kasano ti tratom kanyak. Kastamot ti tratok kan ka. Ha! Titakan! Sito! Ang sabli ka! Awanan ka itibain! Ikatan ka na katulong! Oh, apay Sita. Anya tinapasamakan ka. Tagdardaras ka nga may dito'y hardain. Dituyak pala ang dong. Nabasamot taba daw. Apay. Insabwag kanyak ni Miss Jinky tay gatas natin implak. Ha? Kung naktupay ka, sikan tumat nga main. Tadi ka na panadagos, idipukpukawan na ka. Kasanaw, katkaslamat ton adadak kalabasol ko iti pamayan namang pukaw kanyak. Kaut, anya ti inaramid mo, idiinsabwag na kan katigatas. Binagdakak ati sa ka na. Ha? Ay, kasano daytan? Amangan mo ipulong na kakan ni senyura. Sana ka mabutong. Kaputadak mo titi hustaw. Ala, Sita. Sigurado adi na kansardengan ni Ma'am Jinky. Bay ama, labanak Nang runata ka na yun arumor ni senyora. Ha! Labanak ni Ma'am Jinky. Pwede na timbagak, Oliver. Isong agawid kan. Taumay mo pagong tantoy na laing akatulong yo. Awan bibiyang ko kada kayo. Ada trabaho, kadyak kaya tasing anda. Ngam, Oliver. Basta sa talaga dahi ti katulong yo. Dinangran nakpay. Awan bibiyang ko kunakmanen. Awan ka di talaga bibiyang mo. Nga oray patayan na kon ni Sita. Anya? Nadadang ka sa mapasama kanyak dito balayo, Oliver. Awan sa bali ang mapabasol. No di si ka. Ngamin, awan bibiyang mo itidagas ang mapaspasama kanyak dito balayo. Mabalin ka di Jinky, sumardeng kan. Di naksingaan iti trabaho. Bye! Inidap na ti cellphone na. Sige. Okay lang. Agan ano sak, Oliver. Ano sak titratom kanyak. Tamok. Siyak matlaang ti pagtinagam iti odi na. Kumusta tirik na mita, Elisa? Nasaya at tirik na, Sir Richard. Rumbang laeng. Kat punasa mo yaman a sakit tinakam di tapuso kan panunot mo. Iti kastay, agbalin ka na ragsak. Ungan, Sir Richard. Nasayaat. Kat inton umay abulan, agtrabaho akon iti restaurant. Okay, nga magyan ka iti opisinak, ha? Ha? Sikan ti sumukat iti trabaho ni Tess. Tangay awan dito ni Tess. Ngam,
Sir, saan na ka maibagay iti opisina? Nalaing ka, Elisa. Amok dayta. Kandi kagdanag, tay surok ti aramidem. Sige. Asino ako mangagkadkad iti ipatrabaho ti boss ko. Si dada anak nga agtungpalkan ka, Boss Richard. Ang mabalin ka di, ano adata iti restaurant? Kat awagan kalatan itinagan mo? Awan parikot iti dayta. Ngamin, imbagak kanyo Oliver asikat ti asawak. Kat kasano ang mamati? No Sir Richard ti awag ko kan ka? Awan, maawata. Agyaman akunay. Awan parikot iti dayta, Elisa. Sito! Anya ti kayat asawan timpulong kanyak ni Jinky. Adakan ka, senyora, no patsyem timbagana. Kami, kasla aso ti trato na kada kami akatulong. Anya? Pudnumot, senyora. Ngamrombang ka di akong taramtisa ka na. Ay, sus! Daytan ti may sapay amadi nga ugali na, senyora. Binagdakak lang ti saka na, ibaganan ang kinugtarak. Rombang ka di nga aramidam dayta. Kasanaw, insabwag na kanyak ti nakapudpudot agatas. Apay, rombang kadimat nga aramidan na ti kasta, senyora. Gapota na karit ka kano. Ako namlan asino ka. Kanayon kumot nga ibaga, senyora. Tao kami, mat. Saan kami nga ayop? Ano kayat na abugkawan? Kat bugkawan na latan. Adangran na latan no kayat na. Adamot trik nami masaktan. Ala, sumardeng kan. Basta inton maminsan. Saan mon atutupan. Ay, sana mabalinti kasta, senyora. Balsak ni Ma'am Jingkay no dangranak. Nang runa no awan mo tamo ka madingay naramid ko kankwana. Anya? Sana mabalinti kasta nga aramid na kada kami kanidong. Tada kami kanidong, napudno kami ti trabaho may. Agtrab-trabaho kami anaimbag. Oray awan kayo nga amo may, agtrab-trabaho kami latta. Sana kas kadagiti daduma akatulong. Asada nagtrabaho no kitkitaan ida dagiti amo da. Ngamda kami, saan kami akasta, senyora? Nagadukit di nga imbagamon. Kat ita, senyora. No, kastalatan ni Ma'am Jinkay. Pumanawak laangan. Tanagkadumot ni mabalin ko asarkan di ta trabaho. Ipagpagapok lang amin kada senyor kan Sir Oliver. Isunga dak pala dito'y balayaw. Katsyak, di mo ipagpagapukan niya. Saan, senyora? Ngamin, agpadpada kayo iti ugali ko ni Ma'am Jinky no daduma. Anya? Kat no papanawan dak dito'y balayaw, kapoy ti kasto nga imbagak. Ay, pumanawa ka, senyora. Ora mismo, akat pumanawa. Imbagak ka di pumanaw ka. Saan, senyora? Ala, inkagluto, mabisina kon. Arigla daw, senyora. Agluto ak itinaimas asidaan para kan ka, senyora. Anya da ito intan mo kanyak, Vilma. Si Daan, Uncle Kanor. Ado ti inyawid ko si Daan manipod iti restaurant. Isu anang yagak iti para kada kayo. Ang yaman no kasta, Vilma. Wan gayam. Kumusta ni Manang Elisa, Uncle? Nasaya at latama at balasang ko. Imawag la di namin sana. Kat kunana, anasaya at kano ti kasasaan na. Nasaya at no kasta, Uncle. Kuma, addan to gundaway nga agbakasyon. Dumtang tulat taday ta, Vilma. Amoyo, Uncle. Nagmayat ti restaurant a pagtrab-trabahwak. Kan okay mo ti sweldo. Anya nga tano, pagawid mo ni Manang Elisa. Kat idyayan nga agtrabaho. Ha? Wan, Uncle. Nalaing mutla nga agluto ni Manang Elisa. Isu asigurado ang maawat. Ala, bayam, Vilma. Taibagak to kan kwa na day ta, intun sumaruno nga umawag. O sige nga ron, Uncle. Innakon. Wen Vilma, katagyaman nakit ida ito inted mo asidaan.
Ma'am Tess, inton sumangpot to ni Elisa kasinsin ko. Mabalin ka niya agtrabaho dito yung restaurant? Kasinsin mo? Eliza? Wan, ma'am. Agtrab-trabaho ita iji Manila. Kinasaritak ni tatang na. Nga inton sumangpot, saan ko man nga agsubli iji Manila. Agtrabaho ko man dito yung restaurant. Nalaing lang dahi nga agluto, ma'am. Nalalaing pa yung amsyak. Kasta ka di? Wan, ma'am. Eliza. Amom ka di, Vilma? Adamat amok nga agnagan iti Eliza. Ket nagtrabaho iti restaurant asigod nga ayan ko. Nalaing nga agluto. Ha? Agoray ka, ma'am. Amang ano ti kasinsin ko kit di mo ti ibagbagam. Anya? Anya ti apelyedo ni Elisa nga am mo, ma'am. Eliza Santiago. Ha? Wan, ma'am. Ti kasinsin ko na ita. Kasinsin mo ni Eliza? Wan, ma'am. Agkabsat ti inana kan ti amak. No kasta? Taga ditoy ni Eliza? Anya, agbakasyon ka di probinsya, Oliver Iho? Wan, papa. Amang ano kaya ti sumurot? Sige, Iho. Sumurutakan ka. Ang, saan kay ka di amasing, ha? Saan? Iso sumurutakan ka. Tagbakasyon ta adwa. O sige, papa. Inton bingat. Agbiyahitan. Areglado, Iho. Di mo ka di kaya terumwarita? Mapantay di restaurant ni Richard. Saan, papa? Diyak kaya tinti mapanijay. Ha? Taapay. Gaputan ni Richard ti asawa ni Elisa. Ket Jack Macklon day ta, papa. Ha? Do apay nga isupay tinagbali na kabsat ko. Iho. Jack Macklon nga iso tinangisukatan kanyak ni Elisa. Iso Jack kayatan na makita pa'y ni Richard, papa. Richard, Iho. Kaya't ka kasarita may papan kini Oliver. Apay, papa. Anya ti may papan kini Oliver? Gimuran kan ka ti kabsat mo. Wan, papa. Nariknak dayta. Dinanognak gapo kini Elisa. Ngamjak tinutupan. Aniya. Pinagparang ni Elisa asyak ti asawa na. Richard, Iho. Awan ti gurak kini Oliver, papa. Isu ti gimura kanyak. Gapo kini Elisa. Pangaasim ko ma, Richard. Tasikan ti agpakumbaba kini Oliver. Iti kasta, saan ako maro ti gura na kan ka? Sige, papa. Diyak kayat nga ginura kayo, Iho. Isu asikalakuman ti agpakumbaba iti kabsat mo. Pangaasim, tadi mo tutupan ti gura na kan ka. Ipagpagapom kumakanyak, Iho. Juan, papa. Imayak, Julie, takayat ka kasarita may papan kada Oliver kan Richard. Romeo, Ay, no apaya kastoy ti mapaspasamak. Nagamamong agpaiso da Richard kan Oliver. Ngam kas lamarik na nga darumswa aparikot. uray siya, Romeo. Napanunot ko mo't dayta. Nasa ni Elisa kini Oliver, ani Richard ti asawa na. Kat nasakit tinakam ni Oliver iti dayta. Gaputawan sa bali nga inayat na, no di ni Elisa. Amom ka di, Romeo. Nga agayat unay ni Richard, kad ni Elisa. Aniya? Iso aday tati talaga aparikot. Ay, unay lakit din aya. Tamay may sa ababae tinakariknaan da iti ayat. Ha? Agayat ni Richard ken ni Elisa. Kat awan makunak iti dayta. Kan saan ka napili iti agbalin a manugang. Ngem,
Masyada kiti anak ko. Piman met. Ay ayatan na launay ni Elisa. Ar-aramidon na ti amuna anasaya at para ka ni Elisa. Ngam, sabali mo ti ay ayatan na. Gapo, tani Oliver met. Kastagayam. Jak ninamnama nga uray ni Richard kat agayat ka ni Elisa. Wen nga rod Romeo, isuda nga agkabsat, may sa ti ay ayatan da a babae. Adada na parikot no kasta. Ay, kasano nga rod itan? Kunam akagura ni Oliver ni Richard. Kinasarita ko ni Richard, sakbay ngay mayak dito'y balayo, Julie. Ala, bayam, takanayon ko apalagipan ni Richard. Asapay lakuma, taagtalinaad tinasaya at apanaglanganda nga agkapsat. Adtoy, Elisa, kwarta para kada kayo iti apok. Ha? Saanan, senyor? Adamat basit nga ornong ko. Umdas para ka ni baby. Awatam latan. Nasaysaya at latatay at daiduldulin mo a kwarta. Senyor? Oh, adtoy. Awatam kuman. Agyamanak no kasta, senyor. Para iti apok dayta. Agyamanak manan, senyor. O sige, aywa naman na imbag ti anak mo, Elisa. When, senyor? Naimbag nga orasyo, tata. Si kamat gayam, Sir Oliver. Uwan, tata. Oh, kumusta kayo? Nasaya at mat, sir. Naimbag man, tanagbakasyon ka, sir. Uwan, ken, kayat kayo kamustaan? Nasaya at akmatlat ta, sir. Amuyo ka di, tata. Nakalilidayak mat ita. Apay ngay, sir. Gaputadan asawa ni Elisa. Anya? Adan asawa na. Daytat gapuna nagbakasyon nak ditoy. Takayat ko ti makailiw-liwag. Anya? Ada asawa ni Elisa nga anak ko. Awan mat nadakdaka mat nakasta kanyak. Angem day tatipod na. Nalidayak. Gaputasan na siya tinakagasat na. Ngem maging gaita. Isupay lati ayayatak, tata. Kaano pa'y anak ki asawa ti anak ko, Sir Oliver? Katawa mat nasasaw na kanyak akasta. Nalabit adi na may turad nga ibaga kada kayo, tata. Ngampod ng tinakunak. Adan asawa ni Elisa. Ha? Adda umaw-awag. Nalabit ani tatang. Kita agman. Isungag pa iso. Hello, tatang? Hello, Elisa. Kumusta kayon? Di kay agdanag. Mangipaw itak to inton madamdama iti kwarta. Tapno adda igatang yu iti masapsapul yu. Saan nga importante kanyak dayta, anak ko? Ha? Elisa, puno ka day, nga adan asawa. Ha? Si ka mismo ti pagdamagak, Elisa. Puno ka day, nga adan asawa. Kwa, tatang, wan, pudno. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.